Kinsa ninyo dinhi ang nangandoy nga mabuta ang inyong duha ka mata? Na? Wala no? Kinsay nangandoy ninyo nga maputol inyong tiil? Na? Wa gyapon. Sige, kinsay nangandoy ninyong maputol inyong liog? Wa gyud. Pasabot lang na mga igsoon nga kining mga bahin sa atong lawas hinimo nis Ginoo, way usa ani nga kitay naghimo. Nya dili ta mosugot nga mawagtang ngano man kay bawo magitang magkalisod ta. Kay ang Ginoo mao may nagsupply unsay atong gikinahanglan. Kibaw siya nga ang iyang gibuhat mapuslanon. Ang tanan niyang gibuhat mapuslanon. Muna diri sa atong unang pagbasa, ang gidaog-daog nga katawhan iyan ang gisaaran nga dili na madugay nga ang Libanon mahimong usa ka tanaman nga mabungahon ug malukop sa kakahuyan. Siya rin makahimo ana. Nya iya sang gibutang diri nga ang mga buta makakita, ang mga bungol makadungog na. Siya ra gyud makahimo ana. Kay siya man say gabuhat nato. Apan duna siya gi warning. Ingon siya kay mahanaw ang mga taong bangis o mawagtang ang mga mabugal-bugalon ug puuhon ang tanan nga mahigugmaon sa pagbuhat sa dautan ug nagbutang-butang sa iyang isig katawo ug magbutang ug laang sa tawo nga naglaban sa katarong ug pinaagi sa limbong hikawan nila sa hustisya ang mga inosente. Doon na siya'y warning. Kay kanimang pagbuhat og dautan, sama aning pangurakot, sama aning mga inhustisya, nga nang hitabo karon o kinibakang pagpatay tao, atong guba ang nindot nga hinimos Ginoo. Masuko siya, kita gani, di man kita mosugot nga mawa, nga dili kita'y gahimo, di ba? Muingon mo kita, dili. Makuha imong do ka mata, dili. Imong do ka til, dili. Di man kita'y gahimo, ana. Muingon mo tata, okay ra. Di man kita mosugot, samot na gyud ang naghimo, ana, nga mao ang Ginoo. Mao na iyag yung silutan ang mga bangis. Kay kanimong mga taong bangis og malimbungon, mudagmal gid na sila sa hinimos Ginoo. Lingay mong tupad. Ingna wa kay giguba sa hinimos Ginoo. Ingna kuno ba ingna wa kay giguba sa hinimos Ginoo. Wa musta man color sa imong buhok. Wa maguba ang gihimos Ginoo nga color. Ang imong kilay wa maguba ang katugyong hinimos Ginoo. Ay, daghan kay nato. Congratulations ninyo mga buutan. Wa ninyo giguba ang hinimos Ginoo. Maayo kayo, nindot kay na inyong gibuhat. Pero giguba gay nimo silutan jud kas Ginoo. Sa plisod masagod Father God og di nato ayo-ayohon atong kilay bati untag naong. Kisa man gabuhat anang imong naong. Ang Ginoo isalig sa Ginoo ang imong naong, ayaw isalig sa imong silingan nga magpunay saway, may magsiya mo'y gabuhat, ana. Nganong anha manong ka maminaw anang gasigig saway nimo, nga di man na mo'y gabuhat. Natanawa, giguba nato ang mga sapa. Imbis nga ang sapa, atong nindoton, atong giguba. Nga, abot na raba sa Wilma. Kisdom kayo Maldita ra ba nanganak ng Wilma. Maarang-arang pag ito stino, kay murag buutan managnaong stino, pero purting hasi sa mga sapa. Unsa na kani Wilma nga may pagka
Kana mga Wilma, mga buangon mga David, joke ka na. Anya, ngano man yung anha man gyud mo puyo kilid sa sapa. Ngano man? Kay maghimo magbabuyan, maghimo magmanukan. Nya adto man idiretso dayog labay sa sapa, hugaw-hugawan man ang tubig nga limpyo ra ba na paghimos Ginoo. Paggawas ana dito sa tuburan niya, limpyo na. Kay para na imnon sa tao, ikaligo sa tao, ipanglaba, ibubo sa mga tanom. Nya imong bubuan sa inyong septic tank, ang mga hugaws baboy, hugaws manok, anha nimo ilabay, imong punggat, imong labayanan sa imong mga hinugas. Kinsa man kang muguba sa sapa. Di masilutan kita sa naghimo sa sapa nga mao ang Ginoo o tanawa nga banlas. Pasabot ang warning sa Ginoo, ayaw na nag-usba. Panggaan ninyo ang hinimos Ginoo, gamita ang hinimos Ginoo, dili gubon. Unya kining atong balaod, kanang atong konstitusyon, Philippine Constitution, hinimo man sa nas Ginoo, kagigiyahan man ang atong hunahuna sa atong mga legislators o sa atong executive department o sa judiciary. Gilamdagan man sila ni anang pag-interpret o paghimog balaod para sa kaayuhan, nasudnong kaayuhan. Og himuon na nimo nga imo na siyang supak-supakon sa atong pipila ka mga leaders, silutan gid ta ani. Mo ni karon porti ng Lisuras, Pilipinas, gikataw-an na lang tas tagalaing nasod. Kay mura na lang ta dinhi og mga way alamag na nag-away ta, nagsigitag ilog anang kwarta, sigitag pangawat, unya siging tinabunay sa mga kawatan, nya ni ay dili kayo mangawat, mo'y daog-daogon, tungod lang kay way gahom, nya kani mga gamhanan na kawatan, libre ka istanan. Gikataw-an na tas laing nasod, kay kini manggong korupsyon, maoni ang babag sa paglambo sa nasod. Naagan inang korupsyon, lusno ginang nasod. Naagan inang korupsyon, malusno ginang katilingban. Unsaon man pag-ilangan na ay korupsyon. Matod pa sa gadag placard nga gibutang ako ngano kunong nidapig ko sa mga korap. Amo to kinsay akong gidapigan na korap. Unsa may timailhan sa usa ka leader nga kurakot ug mao sanay akong baruganan. Kanang leader nga kurakot madato na unya ang iyang mga members mapobre. Simple ra gyud kayo. Basta madato gani ang leader unya mapobre ang mga members, magkalisod ang mga members, kurakot na nga maong leader. Nilingay mong tupad na kumusta imong mga members. Oo, naman jud kay membro, imo daing anak, imong mga anak, des inyong balay, pananglitag ikay leader, nindot kay kag gisulob, nindot kay kag mga kaon, niya ang imong kauban sa balay, nga mo'y nagsalig diha nimo, aslong kayo dugab. Galisod. Kumusta man karon ako, paris priest man ko ninyo dinhi, ako may leader, tanaw ninyo, nangurakot ko. Ambot lang. Tanawa lang. Og nadato ko, niya ang parokya na pobre, kana, kurakot yun ko. Pero, ang leader mao'y mapobre, unya ang madato, ang katilingban nga iyang panguluhan, kana mao'y dili kurakot. Tanawa si Jesus. Giayon niya ang mga masakiton, gitagaan niya pagkaon ang way gikaon. Iyat ang giluwa sa sala, pero siya mo'y pobre, siya mo'y namatay. Tanawa ang mga santos, sila'y na pobre, ang katilingban nga ilang giatiman, mao'y ni asinso. Kaya di man sila kurakot. Muna iti mailhan sa kurakot. Biko na ato ko nung check upon. Dili perfect, pero ato lang check upon. Pamalandungi ko nun ninyo. Kaning administrasyon nga Marcos,
og administrasyon nga Duterte, administrasyon nga sa tigisundang Duterte, Pinoy, Aquino, ana, o katong uban pang administrasyon, kinsa ka nila, hindi lang tama ingong why corruption, kinsa ka nila ang mas kurakot yun. Di ko maingon nga why nangurakot nila, maingon lang ko kinsa kahay mas nangurakot. Ang ato rang tan-awon maurag yun, kinsa may nakahatag nila dakong kasakit sa Filipino people, maunay mas kurakot. O kinsa tong dili kayo nakaapikto, wa kayo makahatag og kasakit, wa kayo makahatag og kalisdanan sa mga pobre nga mga Pilipinos, maotoy minus og korupsyon. Kinsa kay minus og korupsyon nila? Ay nalagtubag. Pamalandong lang. Nya mo na atong dapigan. Og di kita kairi sa corruption, at least minus. Pasabot, ubay-ubay og nahimo nga kaayuhan para sa mga tao. Dili kay galabi ang ila, wa na'y hapit sa tao. Ang mga pamaliton, musaka. Unya, way trabaho nga gi-provide. Nangataktak pagani kay nangasira ng ubang kompanya. Unsaon nimo pagbawi ana? Samtang sila dito gasigig ilog anang millions, billions, trillions pagani. Ti amo kana kanang ilang allocable fund. Ang meaning kuno ng allocable, kawatunon fund. Na sila rin maka-approve. Na ay mga congressman na 2022, 2023 hangtod 2025 nakakuha in addition sa daghan kay nilang mga kinuha nga project, in addition na allocable fund 15 billion, 14 billion ha. Soda na silang bulsa. Nakita din 30 taong lisura, lingi arago ng imong gilingkuran. Kana bang lingkuran nani mo ba? Lingi ang sandiganan, tarong pagsandiganan. Ana, ngao nahitabo mo na. Kay minus taon tayo kay tagkolekta. Ato lang yan ng ilisan. Og mao nay hinungdan nga nagsige tagpalit ani mga slots. Ginagmay pagpakita ni nato nga kita isip katilingban makamaong mo bag-o mo paarang-arang sa atong katilingban. Ni arang-arang bang atong katilingban dinhi o sa ato pa kamaod itang mo buntog og korupsyon. Nagiling niya imong tupad. Ing napila na kaslat imong napalit. Ing na ba? Ing napila na. Moingon sa na imong tupad. Unsa man ang slat? Gadamgo kapit tinandugaya na tong storya na tugra day kaday. Amo na imong gugma nga ihatag sa parokya. Unsa toy meaning sa slat? Ang S, sacrifice. Ang L, love. Ang O, offering. Ang T, treasure in heaven. Kanindot ana. Unya, maingon na sa nang uban, unsaon man pagpalit og slot? Sige, ako na sa ning balikon, unsaon pagpalit og slot? Ihatod diha sa atong opisina o diha sa mga lamisa nga naa diha sa gawas simbahan. Basta na i-resibo kana mauna niya kung di ka kahatod dinhi, hala, ipadala aning atong bank accounts. Tanawa lang sa atong screen. O niya kung dili ka kamao moadtog bangko or online banking, ipadala sa GCash. Open pa nirong atong mga GCash. Tanawa lang din atong mga GCash accounts. Nya di gyud ka makahimo sa GCash, kakatag ba ng mga kwarta padala diya, mga Palawan, Luilier, o uban pa. Hala sige, iduo lang na dito. Aron nga ipadala diri, gamita lang ning mga ngan nga niya sa atong screen. Nya kun ato nang buhaton, ginagmay og dinagko, makahimo gid tag kausaban.
Mauna ni ang atong update sa atong mga slots. Ang atong grace niabot na og 96,382 ka slots ang atong nadawat. Naapay 603,618 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,276 na ang atong nadawat. Ang PPSC para ni sa ato dining ongoing projects, 71,680 na ang atong nadawat. Naapay 28,320 nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 177 na ang atong nadawat. Unya ang atong DPR para atong itukod og mga balay naa natay natigom karon nga 18,254. Makaigo-igo na nig mga 30 or 31 kabalay. So atong pakpakan ang namalit natong mga slots. Salamat kayo. Mga igsoon, ang buta giayon ni Hesus sumala sa ilang pagtuo. Ningon dayon si Hesus, mutuo ba mo nga makaayo ko ninyo? Yes, Lord. Ingon si Hesus, sige, pinaagis inyong pagtuo, maayo mo. Pero ang problema lang, kay nakakita na sila, medyo nabungol sa sila gamay. Nga naman, giingnan man silang Hesus, ayaw gyud ninyo ipanabi ha, ni bisan kinsa, kining akong gibuhat. Pero gibutan diri apan milakaw sila o gisangyaw Hinoo nila ang balita mahitungod kang Hesus sa tanang dapit niadtong yutaa. Nganong gibutang man ni dinhi to tell us nga sultihan ta nga kung tagaan tas Ginoo pabor, doon natay responsibilidad pagtuman sa iyang kabubuton. Mas daghan tag madawat nga pabor, mas mahimo unta tang masinugtanon kanunay sa sugo sa Ginoo. Ngilingay mong tupad ingna unsay mga pabor nga imong nadawat sa Ginoo karon. Unsay mga pabor ba nga imong nadawat? Nya moingon din ka, naka-eskwela ako mga apo, ako mga anak, nya naayo ang sakit sa kong tuhod, paggaw kay kusuna, karon aulian ako, anak ko'y ubo, mga pabor man na inana. Nya karon kay may naman kang mutabi, unsao mo na nimo paggamit ang imong tingog, ilibak sa silingan. Kanang imong tuhod, may naman kaayo na nga di naman na mo sakit, imo nang gamiton paglakaw aron ipaningil anang mga utang. Ya, may naman kay kamutan-aw, imo nang gamiton ang imong mata aron ipanghimantay anang imong silingan. Basig dili na mo'y gustos Ginoo. Muna magkadaghan ang atong madawat nga grasya, magkasuod unta ta sa naghatag sa grasya. Kay usbon nako, gikan ra gid sa Ginoo kining tanan, atong ampingan, di nato gubon, matawo man na, marelasyon man na, makwarta man na, ma-nature man na, atong atimanon. Kay anha sa tadiha, bubuan og mas daghan pang grasyas Ginoo. Matud pastubag nato sa Salmo, ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang mata nga giayon ni Hesus nahimong kahayag, pero ang instruction ni Hesus, ang iyang mga pulong, maora gyud makahatag natog kaluwasan kun atong sundon. Mo nang ningon si Hesus, dili tanan nagsangpit nako Ginoo Ginoo maluwas, kung dili kadto lang naminaw og nagtuman sa akong mga pulong. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna duol na rabalang concert sa Sweet Notes. Nakapalit na kag ticket. Ingna kano. Ingna nakapalit na.
Wala pa? Ala, supak-supak yung gas Ginoo. Palit nagtikit. Di man ko ganahan ko daan na padiroy nga. Dugay kayo matog, moabutan na sa tagtag alas 12, inana. Ay, pagpalit og tikit, ipatanaw sa imong mga silingan nga makasustenir o magabii. Ana ra mo na kay ato para manis atong simbahan. Nganong ikaw magimutanaw kahakog sad nimo mopalit gani kag pagkaon, dili ka maghunahuna nga ikar gyud kaon ana, mamatay jud kag sayo. Mopalit gyud kag pagkaon, ipaambit na sa mga gigotom. Naroy daghan diyang gusto mo tan-aw og concert sa Sweet Notes nga wa intaw ikapalit, paliti. Ana, nya ihatagi sila. Di ba? Naman gani uban diha, ningon pa der, palit ko og ticket sa Sweet Notes, pero di man ko taga dinhi, di sa ko kaari. Ihatag lang niya na, o kinsay inyong tagaan. Perting lipaya sa mga nadas kilid-kilid. Naman gani abroad ba? Tuas gawas nasod, palit ko pa der, tabang simbahan. Kamo na lang mag-igo anang ticket, asa na ninyo ihatag. O kanindot, anak. Di ba? Gini sanong